Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu dudana yana anu di kota anu di kampung ya. Ayeuna urang makan sore. Biasa mubang guys. Alas kadarnya. Langsung ya. Udah lapar alias lapar alias sayang dahar itu gunungan. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas guys, ini mah gas pedas. Sambal merahnya nampol guys. Aduh. Kalau punya penyakit mah jangan mau makan cabai guys. Sempang kenapa nyepak piring? Saya kasih dua aja.
Mancing nyari bos. Gak bakalan banyak bicara guys. Mantap. Pokoknya mantap. Kawatna mana? Hah? Kawatna nggak jadi? Kawatna? Kawat kan? Dia busan nanti. Sedap. Ayo dong gitu. Singkong. Singkong guys. Sampe. Untuk orang kampung mah sampe. Singkong. Mantap euy. Gila bang. Gila bang ơi. Pedas. Makan dengan singkong guys. Aduh. Gila. Yang jaganya. Kenapa?
Sampai ke kerududan guys. Sampai si Cirebon. Udah harus sampai guys. Harus sampai sambal. Jeung sambal mantap. Sambalnya guys mantap. Siapa terjemur dia teh? Gimana? Lumayan tak campur kan? Hah? Ayo mau campur apa tuh dia? Oh, dia Wih guys, kentang. main siap. Kentang mentah guys. Udah. Salam-salam guys, orang Bandung ya. Tong hilap dukunganna. Subscribe and share and like, tonton jangan lupa guys. Dilapoknya ke orang Cianjur, orang Bandung, di sarehat guys. Kosum corona dia malah jeung seueur ngadoa. Cing panyakit ieu cing dieuweuhkeun deui. Cing tiasa beraktivitas deui lah. Dulur-dulur cing sarehat. Tong hilapnya. Tonton sim kuring. Ini sampo bang. Sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.